Khobor Kapatisi TV. Admissions open for degree courses in St. Khasi College. Various VTC courses are offered along with majors in many subjects. Pay reasonable fees in installments. Meritorious students will be given fees concession. Presiden ka Jaintia National Council Western Zone Usamla Hamehi Bamon ulasha ujor da ka ejhar haki pulit ka Pramer Traffic Cell hadien baka sengkalakhang yaki bor peniat ka Yalong Toll Plaza kabadan ha West Jaintia Hills ban krong pisan na kikali jong ki padba ki badai ki nongsong sinong ka Rilom Jaintia kata na East bad na West Jaintia Hills District. Hau kurwa bala phasha kilat patai khubor hadien ka jinglej hajer hakamat ki pulit usamla hamihi bamon ulai thu ba ki pulit kila pentep ba deputy commissioner ka West Jaintia Hills ula dep ban penmi ya ka hukum haka khanyo tarik uyayong arja penriu ban pelaj na ka jingkrong pisa na ki kali simen ki bala register the registration number ML04 ki badai jong ki pratali ki sinong ba kenthop ya ka sinong Yalong pas I Pramer Sabah Mutlang Muthlong Mukaswan nongba ban mi mentru Henry Ulong baka sengkasalit yakandu yo deputy commissioner baka jingpat bana ka debalong omtang yaki kali ki badon yo registration number ML04 na West Jaintia Hills Henry wat yaki kali ki badon yo registration number ML11 ki badai na East Jaintia Hills District. Tona kaliang yung ki West agency Western Zone negsni da kwa ipentip chegi pajba woro hi yung ki kon yang Rilom Jaintia yang i wa yo ini step ya Khobor ka wasnausi wada katai ka toll gate ko hayalong wada buk wi de buk wi daga FAR hagan ga traffic ko Pramer ne benta wa da buk ki yang kamtam yang ngau presiden te nagaliang kayong ila dawan ini ha traffic cell ini da iklam de yo iklam le wa gini in charge ni da khana gi wa to wa ni da wa bo gi tai gi trei tol git heta ne benta wa wan I u plaj la kesin ko nkong hadu kesin ko ar hadu kesin ko le wa plaj I keri ki ML04 wa ki ML11 wa plaj cha I chim khajna da kini gi I trei tol gate heni hakatai ka thau te nagaliang yong I daya klami we da penyogi ila hapo yong gani ka traffic cell ko hapo Pramer da penyogi ila ka order wadayo katai ka tol gate now DC te hagani ka order nagaliang ka yong geseng la mem hun ko ne bha wada penmi ki kamwa kini dan hi gichnong kiwaye uplaj ya kenika ka jinglum khajna hagni ga thau ini gichnong daman kiwa katkam yo ya kenika order na DC Yalong pas I Pramer Sabah Muswang Muthlong Mukaswan nongba mi mtru te kawsnau si wong kenika kom pemi ki ya kenika ka order na DC man ko kam kwa nyau chiliang lana kam wa penparia ya ke Rilom Jaintia yang I lana hapo yang kini ke Arteli district yang I te kawi ko wasnau si doi ko ar ko wasnau si doi hawa yi ki ba da bo ki da ye ki uchna ye ke role tangwa ko phla hagini nan ki trei tol gate punya ki le umye ki uchna lana uthau ye ke role yang ki la da compare yo surok wachna he ni la mem man usrok wamiat obha kam chiwi ki district lana kam chiwi ki state te la dapat I yaun la da kenmo yaun usrok le o da am chwa hi u la do ipor menchwa ne bha hagapor menchwa da am usrok man da poi kat ni le hawan gani tol get mem kate gijing ye pher mem kate gijing kala usrok da man be u kam jo lana ye u kumai khajek isai hetu heini tangwa usrok memman kejing kela kejing pher lengba de walum khajna nagni tolget te nagaliang gayong I da pesau si jor we de yo I mot lengba kini gidakhar ki we him tendar ki we him kontrak ye gani ga tol plaza go hini Yalong mot da sedang ki uyu roy ye kini ki bru lokal ki treri yong I chini ga than
bonsin da jubab ki i da ong gila iusnya benut nau pajba hawa duk lei pau tengka don hi kerkom cimpoisa tena kaliang yong i dap i deusnau si deusnau khia ko wajur i lada pai i lada mudur bhai lada khen bhai hakachisngi kanno kajing do nong nagni gathan kathau yong i ejel skiat kajing mi poisa hagibru yong i man go goroi ko upar stem ko wi lane hakini gisngi wakatele tangwa lungba gani ke poisa wier go cha kom to sap wier kamtam gini gitre tre thau tre ri yong i chini nete idau lada khen i katno jing do nong ko kro hakibru yong i man go ta bha ya ka imlang salang lane kamjo ya ka rukom pelai penwan ke poisa ka wm hagani ga thau yong i ka kamtele sewi hila ka war lada perkhat i kani ka tol gate kani ka tol plaza ini mut lada pai kam chwi nam gi thau mi hap hile mut um go hini te sagawi i kwa i kubor pai ba kam wada bo ki i da ujor da FIR yang kau presiden henre ngam em snyau ka te snyau yamram kau presiden wada pi wada ki wada bo ki daga FIR da ujor ki hapo yang ka traffic cell kau em po pramer tenaga yang yong i dau perchangi ulai pun mustap mengkawi chau DC lane wi klami ya o wa pun kala ya kenika order ko wada i umpriangi kam wada pan ini bentau pelaj yaki ML04 kamjo i11 lada UDC o dau perchau ya keni ladang penek be ya keni ko order nagaliang i banse dau pemi ke wi tok ke yiki ko ha do wat hakmat yang kayung krekam yang DC nagaliang ge yonga ngakularo khmat upai ba la ngam emtenya ini mentai de uchakem ye ginga ukem ye ginga ukso hanre nga ule ne benta into ne benta i wajing snyau yang gesen yang i ne benta kejing snyau ke yonga i ap i de kesur yang upai ba udah perkhat i woto kamnu ule ne benta uyo kejing mentoi lane uyada nagite gi woro kejing ajeng kordet hapo yang keni gathan kamtam hapo yang gerilum janti yang i tel nagaliang yang i le kam ka agency western zone dau chong perkhat i le hapo yang ka CEC central body yang i lada UDC umpun sngap i daule ida gawat teng upumi pai ba i ui khun na kularo hakmat yang di pai ba we da klam che le yo i tai tre tolget nyawo nga lada phi lam punjam phi keni jeng kwa kayong i ye pinga ukam ye pinga ukset tangwa kat ye gejing kwa yang i to pulai sen dak set yang to pulai ye gejing kwa yang i nagaliang yang i gajensi i umpriang i keni order dalele wadayo na UDC wada pan gitai gi dakhar ki woman ki him kontrak ye keni ka tolgate ko em hilong te i le nagaliang gesen yang i kam ka western zone te idau ye chong perkhat i churup wa CEC central body o perkhat janai lane wo le teng i hakani chisngi arsngi yo ulai CDC udawa ye gani kekam wo penbaj katkam kejingkwa kayong i wo pelaj yaki ML04 kamjo i11 lada UDC lada umkhen nyau kor ye kani jingdawa yang i dau em dagawinan ule i dagawa teng u wat hakayung krekam yang DC le upemi i de gipaj ba chirup wakidokot ki member yang keseng. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.